kwabangcwele kuyacelwa abangcwele bonke laba bazomakhalekhukhwini ukuthi babasize ngoba indlu iphansi. Amen. Ngoma yamakhulu amabili namashumi amabili nambili. Amakhulu amabili namashumi amabili nambili. Inkosi kusiso Phakama enhlangano. Ingo Langeli wako, oh no more, Easy.
Isahluko sesishiyagalolunye. Isahluko sesishiyagalolunye. Versi lesishiyagalolunye. Izwi lesithembiso ileli lokuthi ngofika ngalesi sikhathi uSara uyakuzala indodana. Asikho kuphela lokho, kepha noRebecca esekhulelisiwe othile u-Isaka ubaba wethu lengakazalwa lengakenzi okuhle nokubi ukuba icebo lokukhetha kukaThixo lingemi ngemisebenzi kodwa ngaye obizayo. Kwathiwa kuye omkhulu uyakhonza umnyane njengokulotshiweyo ukuthi ngamthanda uJakobe ngamzonda u-Esawu. Sesiyakuthini na? Kukhona ukungalungi kuThixo na? Hayi, wathi kuMosi, ngiyakuba nomusa wenginomusa kuye, ngimhawukele engimhawukelayo. Ngakho akuyi ngothandayo, akuyi ngogijimayo, kuya ngoThixo onomusa. Njalo umbhalo uthi kuFaro, ngikumisele khona lokhu ukuba ngibonakalise amandla ami ngawe, igama lami lishunyayelwe ezweni lonke. Njalo unomusa kulowo athanda ukuba nomusa kuye, umenza lukhuni lowo athanda ukumenza lukhuni. Njengoba kuthele lapha, asibo abantu abahlakaniphile nabangcwele nabafanele nabanjani, kodwa uNkulunkulu lo osibizile wenze umusa wakhe. Njengoba silapha nje singabantwana bothando, asibo aboqili nokuhlakanipha namacebo asemhlabeni. uNkulunkulu mayesibiza akukho lutho esasimenzele lona oluhle okungathiwa mina njengoba angibiza ngakupha lokhu nalokhu nalokhu, kodwa kwaba umusa. Umusa-ke wasezulwini kaNkulunkulu awufani nomusa wabantu. Lo musa wasezulwini okaNkulunkulu wokuzibabaza. Uma efuna ukuzikhombisa ubukhulu bakhe uyaye enze lokhu akwenzekile. Njengoba ngihlale ngisho kini ngithi ngokwabantu basemhlabeni basesula ey'ncwadini zabo zasemhlabeni, kodwa ngokaNkulunkulu wasiloba encwadini yakhe yasezulwini. Asizange sihlangane noma amadoda amangani noma ngamakhosikazi noma ngamantombazane sivumelane ngokuthi-ke manje-ke sesizawukwakha into entsha. Asiyo into entsha, siyileyo nto eyayivele ikhona ekusukeni.
kodwa ngokubona kwabantu njengoba le ncwadi isho uthi umbhalo uFaro inhliziyo yakho eFaro niyenze abalukhuni ngamabomu ngoba bengifuna igama lami lishunyayelwe emhlabeni wonke. Ngoba uba inhliziyo yakho ibingathambanga lezi zimangaliso esengizenzile bezingezukubona lapha emhlabeni. Nalaba abantwana bami engibathandayo bebengezukuzibona lezi zimangaliso, bebengezukwazi ukuthi ngiuNkulunkulu onamandla kangakanani. Nempela-ke phambi kwethu njengamanje kulesi sikhathi esikuso uNkulunkulu uyazenza lezi zinto ayezenza kuFaro. uFaro umenzile inhliziyo yakhe yaba nkulu, iqiniso liyaziwa likhulunywa ngabantu bonke. Kodwa uFaro yena uthi cha, mina ngiyinkosi enamandla, anginakutshelwa indaba okuthiwa indaba kaNkulunkulu. Uphi yena lowo uNkulunkulu? Hlalaphi? Uma uNkulunkulu akeze phela ngimbone. Lokhu kukhethwa kwethu-ke sibe njengoba sinje. Abantu bayakuphambanisa, baye bakhuluma indaba abangayazi, bakhulume indaba into eluhlaza ingavuthwa. Lezi nsukwana sise-Brexit sike sahlala nje egcekeni sixoxa. Enye insizwa ekhona lapha eyayisikhumbula indaba eyayikhulunywa ngubaba, isibonakaliso. Lesi sibonakaliso sithi khona isitimela esasilayisha abantu basePhakameni. Lesi sitimela sihamba ngamandla, kodwa kulesi sitimela bakunosizi olukhulu. Abantu ababephakathi kuso bekhala. Lapha phakathi kulesi sitimela kwakunogadi, amaphoyisa agade abantu laba abaphakathi, ephethe izinsabula ezisabekayo. Uma usugibele kuso akusekho ukwehla. Lolu sizi olungaka olukhala yilaba bantu bathi sebephakathi kulesi sitimela. Abantu kanjalo bazithanda izinto eziphuthumayo nabangazazi. Base bebona uShembe ehamba kude lapha phansi, ehamba enhlabathini yena, elandelwa abantu abayidlanzana abangangani. Bona begcwele lesi sitimela. Lesi sitimela sihamba kakhulu, bekhalela manje ukufisa ukuthi sengathi bangaphuma nangamawindi baye lapha kuShembe. Kodwa kwase kutholakala ukuthi labo gadi abaphakathi lesi sitimela abavumi, akunakwehla muntu phakathi kuso. Siyagijima kodwa kakhulu siyongena emahlathini amnyama. Sahamba lesi sitimela kula mahlathi amnyama, uzwakala nesililo kuphela ukuthi kunabantu abakhalayo. Kodwa uShembe uyahamba yena, uhamba ngezinyawo, adlule ezindaweni ezinodaka, adlule ezindaweni ezinamatshe, adlule ezindaweni ezinameva. Kodwa akemi zonke lezi zinto ezesatshayo ukuthi hawu kunodaka kunamatshe azimmisi yena. Uyahamba nje nalaba bantu bakhe. Uhlabelela sona lesi sihlabelele lesi sihlabelele esithi ngingumlandeli wakho nowomoya oyingcwele. Lo moya eniwulandelayo akusiyo umoya wedukane, cha, akusiwo umoya wabantu
wabantu abathanda izinto eziphuthumayo, umoya wabantu abazinikele ukuthi inkosi nxa sifinyelele lapha ukhona kulungile noma indlela ingaba njani sizawuhamba sizawubekezela kulokhu kuhamba kwakho njengoba sihlabelela sithi ngiyahamba wethu Gabadela kulolu hambo lwakho yelula isandla ulubusise ngoba noma ngabe uhamba ngesitimela uma engalibusisanga alunayo inhlanhla lunokukhala lunesililo esingenakutholiswa muntu. Sethi-ke lesi sibonakaliso sagijima lesi sitimela nalaba bantu bekhala saye saphoseka odakeni olukhulu saphoseka phakathi zonke iy'nqola zazo akaze kwaphuma muntu. Laba bakaShembe abantu abayingosana ababehamba naye bemlandela balokhu behambile nje njalo balokhu beqhubekile nenkosi yasePhakameni. Ngithi-ke kini njengoba nilapha nje umusa lomusa okaNkulunkulu ngowakhe uwenze ngamabomu efuna ukushumayela akazange akhethe abantu abangcwele athi bapha abantu abami abangcwele cha ukhethe thina siyizoni nje. Ithi-ke le ncwadi bengakabenzeli lutho uNkulunkulu bengakasenzi nesono yena wayesehlelile ukuthi uJakobe ngiyamthanda ngiyamzonda u-Esawu. Nathi sinjalo-ke masila ukukhethwa kwethu kuyasimangaza kunabantu ebesibazi bethemba sicabanga ukuthi mhlawumbe bakholwa ngaphezu kwethu noNkulunkulu uma engema lapha phambi kwethu angafike acaphune bona kodwa akakwenzanga akazange akwenze uthathe wena obubuka kude wacaphuna mina nami bengibuka akhona mhlawumbe lapha ebebuka khona. Le ndaba-ke yenu bayiphambanisa-ke manje bathi lokhu bahamba nabo ngoba kwabusiswa kuqala. Angazi-ke ukuthi-ke uma indoda ibenyanya utshwala ingakufuni ingakwenza yini ukuthi kisithume isidakwa ithi hamba ungibusisele umntanami. Sibusiso waNazaretha ngenye into isimemezelo enye futhi into izinto ey'mbili ezehlukene. Ma unengqondo efiphele ungacabanga ukuthi kunye cha kwehlukene. Isimemezelo isibusiso ngonyaka ka-2000 ngisentabeni yaseNtangakazi inkosi ithuma uShandu khona nowayefaka i-Highnet elimnyama uthi akangibizi. Uma ngifika kuye uthi uyakhumbula yini ukuthi kwathiwani namzwane kuhambe ubaba ilanga la. Ngithi mina ngangikhona uthi kwathiwa umuntu oyomlandela lokhethwa yilo. Ngithi mina kwasho njalo futhi-ke yimina-ke lelo dozi kwanethusa lokukhuluma ngoba uma kukhulunywa ngamadlozi siye sicabange ngabantu abangasekho. Uthi-ke kuthiwa angitshele ukuthi uma kufika isikhathi sami sokuhamba emhlabeni wena usangibheke laba bantu bakaNkulunkulu. Ngicabanga ukuthi ingane kuphela ongayitshela ukuthi lolu kukhuluma kwakuyisibusiso
kodwa uma kusukuma nje inkosi yakaNgcobo ithi mina maNazaretha ngithi kini umholi wenu uMduduzi Shembe akusisibusiso leso isimemezelo esiphuma enhliziyweni yendoda ngoba umuntu othunyiwe ukuthi akenze isimemezelo salesi sibusiso esaphuma enhlangakazi uthi inkosi yasePhakameni ingangibulala uma ngase ngakwenzi lokho engithume khona manje ndaba ezitha noma bengihlonipha kodwa namhla angizukuhlonipha ngizawumemezela lokhu angithume khona futhi akuzange kumenyezelwe nawuye wafunda incwadi ebhalwe isandla senkosi yasePhakameni le ncwadi-ke eningakwazi njengoba ebekhuluma nje ufakazi wabo wokuhlolwa kwezandla malimbuza ijaji uthi-ke lezi zincwadi zonke nale eyayifundwa ummeli ngaleliya langa zabhalwa inkosi uThixo benkosazana utshela ijaji manje-ke namhlanje ubani othi ummeli wafunda into ethandwa uye ukusho ngakuphi-ke yena ukwazi ngoba abantu abanolwazi nalaba abethembele kubo yena namhlanje bamlahlile ngithi-ke kini ningakhohliswa ngabantu ningabokunaka ukunambitheka kolimi lukaSathane Sathane akakaze asebenze ngeningi seloko abakhona usebenza ngobuqili namandla kodwa niboba ngabantwana abahlala belungile ukuze nikwazi ukubona izinto zikaNkulunkulu nezinto zasesikhogweni izinto zasesikhogweni ziyashesha zonke uma zenziwa kuyagijima futhi akuhlalwa phansi futhi awunikwa ithuba lokubuza imibuzo uphendulwe uma uke wabuza umbuzo awusenathi kade sakubona ukuthi wena awuhambi nathi abahamba nathi abayibuzi le mibuzo kodwa lapha sikhona siyaphambi kaNkulunkulu lo owasibizayo manje-ke kubalulekile ukuba sihlale phansi ngibuze kuwe ukuthi ngisahamba kahle yini nawe njengomzali wami ungikhokhele ukuthi cha uyetuka manje awusanyatheli kahle indlela esePhakameni ayihambi lapha uhamba khona ihamba lana ngani na ngoba asihlangene ngokujudana asihlangene ngamanga asihlangene ngendaba yethu lento esikuyo siyayisaba lento esikuyo inkulu ingaphezulu kokuba uNkulunkulu ayengayifisela phezulu kwethu kodwa uNkulunkulu asimthumanga wazenzela yena nokuba aze akhethe uShembe asikwazi konke lokho kwaziwa nguye kodwa uthema isefikile uShembe sabona sembuka amehlo ethu abona ngenye indlela sabona ukuthi lo muntu akafani nabanye abantu lo muntu uthunyiwe uNkulunkulu akekho umuntu kulawo efundisi bonke abakhona nabendulela uShembe akekho owahamba lelizwe njengoShembe akekho bonke mabethunywa waye ayatshelwe ukuthi ahamba uye kwaNongoma afike ahlale khona alindele ukuthi abantu beze khona la kuye kodwa uShembe awahamba nezinyawo wonke lo mhlaba wakwaZulu ethi ngithunywe uNkulunkulu uthini uNkulunkulu nawe uthi cha msana uyahleka yekani izindlela zabantu hambani ngale ndlela uNkulunkulu anikhethele yona leli sabatha esikulo akulo elethu
ngelakhe uNkulunkulu wathuma uShembe ukuba azosifundisa lona. Wathi bantu bami uNkulunkulu wasebenza izinsuku ezisithupha. Kwase kuthi ngosuku lwesikhombisa waphumula akenza lutho. Nani uthi ke uNkulunkulu lolu suku lwesabatha alube umkhosi. Wani na senzani makuyisabata? Babamangala abantu ukuthi senzani? Asenzi lutho. Sikhuluma ngegama lakhe kuphela. Ngoba liwumkhosi wakhe wesifungo sokuthi namhla asenzi lutho lunye. Akekho umuntu la phakathi kwethu ovunyelwe ukuba abize omunye emhlalise phansi kwesihlahla amthethise icala. Ngoba lelo cala indaba yasemhlabeni. Namhlanje kukhulunywa indaba yasezulwini yodwa, ayikhulunywa indaba yasemhlabeni. Nenkomo yakho awuyibopheli namuhla. Uthi uNkulunkulu, bantu bami, niboligcina leli sabatha. Uthi lensimu yakho angazi noma nisakugcina yini lokho. Kwakuthiwa insimu ilinywa iminyaka eyisithupha. Ngonyaka wesikhombisa, unyaka wesabatha, wensimu yakho uhlale ungayilimi ilale ngoba uyayiphumuza. uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa. Nawe ke lensimu uboyinika unyaka ube munye. Unyaka wesikhombisa unyaka wayo wokuba iphumule. Imfundiso enayifundiswayo leyo. Izinto-ke zihambe zilahleke. Ngani na? Ngoba kuqhamuka ijubane, qhamuka abantu abagijimayo abathi nina niyasibambezela. Nilokhu nikhuluma indaba yemthetho, hayi yekani indaba yemthetho yiyo le exosha abantu. Ibaxosha mali yaphi? Laba bantu abaxoshwa yimthetho bayaphi? Ubani oseke wababuza wathi kahleni-ke nina enixoshwa yimthetho niyaphi? Ngoba lesi sihlabelelo lesi siphethe thina sithi ngiyababona bephuma bexoshwa yiyo leyo mthetho, kanti nampu abanye bengena beze kuyo. Manje wena uma kunabantu abahanjiswa imithetho ukhathazwa yini? Abekho yini abangenayo abazofuna yona leyo mthetho? Kwathiwa ababe bangaki? Uma beyishumi umnikazi wabo ebathanda benjalo uhlushwe yini wena? Ufuna babe inkulungwane ngoba yini? Mawuba inkulungwane ubusubenzani? Leli dimoni lihamba nomoya wokuthelisa. Leli dimoni lezibalo eziningi lihamba nomoya wokuthanda izikhundla. Iwona amadimoni amabili-ke lawa onele umsebenzi kaNkulunkulu. Abantu bathula bebona abantu abaphambana nomthetho kaNkulunkulu. Abaze babakhuza ngoba kuthiwa bazawuhamba. Sawusala siphatheni. Wenzela uzawuphatha wena la. Ngalesi sikhathi uphethwe wena wawungakhona. Uyawukholwa ngamzukwane waphatha. Utshele abantu lapha siyakhona uzawuphatha. Ngoba mhlawumbe lapha siyakhona awuzungena. Nazi ikhundla zakho zonke noma ngabe zingaki. Uma ubaba mkhulu efika esigodini sosizo, bamfitanga imfundiso. Nabakhokheli wabafika bemisiwe. Nabo beneyindaba zabo. Senjani inkosikazi umkhokheli? Uma beyikhokhela amakhosikazi ukuthi hawu mama, ngoba siyakubona sengathi indlela isiseduze. Kodwa bona abahlangabezi uyababona yini? Ithi cha, angiboni bahlangabezi. Ngibona nami ukuthi usukhulile waze waba yintaba. Yona kuphela engiwubonayo. Futhi mina-ke angizukuya ndawo, ngizawusithela ngale kwethuna nje ngithi ngwinji, bese ngibuya ngizawuhlala lapha emzini wami. Manje-ke wena ulibele izibalo, ulibele ukufuna ukuphatha. Cha, arutho konke lokho. Indaba enkulu ile esiyibizelwe. Indaba enkulu ilokhu kuthandwa. Kokuba sihlale kanje. Uma besingathandwa ubani obengasihlabisa kanje? Bakhona abantu abangaziyo mina engikhulele phambi kwabo bengibona. Angikaze ngibabize ngithi wozani la.
ayinakho ngifuna sixoxe cha futhi noma ngababiza babengeke bese ngoba bayazi into abakuyo namhla kodwa bana ababizwanga yini babizwe umnikazi wabo ngokuthanda kwakhe uyabazi abathandayo uyabazi ngabathanda nanamhla usaqhubeka ulokhu letha ngamunye ngababili ngabathathu abakaze bafike begcwele ibhasi noma isitimela mthwe nampa ayisebevuke bonke sebebonile cha la mehlo ayabiwa akuboni noma ngubani kubona lowo osenikiwe la mehlo ukuthi bona-ke manje nobe novalo aphiwe konke aphiwe amehlo aphiwe nesibili ningalitshaziswa izinto ezingelutho funani uNkulunkulu njengoba ngikhuluma nje kulezi zinsuku ezidlule ngitheni kubizelwe ukuba nithande uNkulunkulu leli zulu elithanda kangaka nelakhe awunakungena mayingathandi yena manje nje okukhulu kakhulu kwethu ukuba sithande uNkulunkulu sithande imisebenzi yakhe sithande imfundiso yakhe sithande indlela yakhe sihambe ngayo kube yiyo esikhathazayo ukuzibuza njalo ozikhokhele wena ukuthi Nkosi ngisahamba khona yini sengiphambene nje nawe na uma ngiphambana nawe ngizawuba yini ngizawuphelelaphi noma ngizawuphelela kula mahlathi amnyama alesi sitimela esigijimayo esithandwa ngabantu kangaka baningi esibakhalisayo namhla umfazi wesaba indoda nendoda esaba umngayo ukuthi kodwa ngizawuqala kanjani manje ngikhulume nini ngoba sengibonile ukuthi lesi sitimela siye emahlathini amnyama kunjalo siyawungena nabaningi odakeni abakuye baphume abaliwa uwe ngahlupheki abaliwa yini nami angikhathazekile baliwa umnikazi wabo ngani na ngoba konke lokho ababekubizelwe bakwedelela bakwenza ize bakubona kube kungelutho bakhona abantu oyehlale nabo la egcekeni bakhuluma indaba kodwa uma eselala kube khona inkokhelo yakhe azikhokhela ngayo azibuyise wena ucabanga ukuthi sibabili noma ucabanga ukuthi sibathathu kule mkhuba yethu eminingi kanti uwedwa laba bantu kuba ukushona kwelanga bazikhokhele bazibuyisele uNkulunkulu ningalibalele izinto ezingenamsebenzi lokuba uNkulunkulu anibizele kulezi ndawo esikuzo imvunulo le yakhe uyahloba ngani uyahloba ngani uphendula imibuzo ebikhona eminingi yokuthi laba bantu bathiwa bakhona baphi namhla-ke akekho umuntu ongathi akanibonanga hayi ukuthi njengoba silapha nje kungathi cha ngiyayisho njalo ukuthi na uNkulunkulu ongenzi kubonakale thina akenze kubonakale yena kubonakale ukukhulu bakhe angazi noma siyabuye sibe khona isikhathi esinjengalesi empilweni zethu lapha uNkulunkulu eseduze kakhulu nathi abanye bayabona abanye izingane ababoni lo uNkulunkulu wenu uma nimbiza uyaphendula njalo ngokushesha okukhulu buhle lokho kodwa kuyangesabisa futhi mina ngishayisa ngomvalo ngoba anginazi noma ngizawubhensa yini ngawuthi ngisuka lapha uNkulunkulu bese ngiyamedelela ngicabanga ukuthi konke lokanenzela khona amandla enu
bese ngikhohlwa uye akukho lutho uNkulunkulu engamenzela yona ngeke umphe imbuzi ngeke umuphi inkomo kodwa uma ugcina imithetho yakhe uzama njalo ukuba konke akumemezelayo nakufundisayo ukugcina iyona nkokhelo kuphela enye engiyibona ongayenzela uNkulunkulu nakho-ke ukuthi-ke uphelele nasemnikelweni nakuyo yonke kodwa nje ungacabangi ukuthi lapha siyakhona kulula uboyesaba le ndlela kaThemba mhlawumbe njalo nizikhokhela libe novalo lwayo niyithande ngaphezu kothando lonke lwezinto ezikhona emhlabeni ngoba njengoba silapha nje akekho phakathi kwethu njengoba ngihlale ngisho ongafisi ukuthi nasezweni elizayo sibe ndawonye njengoba sindawonye angabi khona ozolahlwa simuzwe esekhala kude laphaya ngoba uNkulunkulu usibekele lapha yonke into wathi bantu abamgcinani lokhu ningakwenzi wayekwenzelani wayekwenzela ukuthi sihlale siphambi kobuso bakho ngesikhathi sonke ukuthi uKristu mesabeni lowo ukuthi uma eselibulela inyama abulele nomphefumulo ukuthi la ushembe ngisingise Nkosi ekufeni kwesibili lapha phakathi kwethu ungabi khona umuntu ozawufa ukufa kwesibili lokho kokuqala akulutho ngoba usuke kwaziwa nokuthi sawumbala sibekele omunye ethi hayi kufaka neketelo lakhe itiye yoliphuza ngani belithandi itiye kodwa lapha siyakhona asazi manje-ke sibizele ukuba siphelele asibizele kuningi sibizele ukuphelela Inkosi izanomusa
wafika kunjani Tembe wafika kulelizwe sizinyanga kwaliyikhwama kusetshenzwa ngobusuku abantu bezondana benyanyana benyukana wafike wathi uHlembe maningi bantu abantu yekani konke lokhu enikwenzayo uyekeni landelani uNkulunkulu bathi hawu usenzela konke lokhu esenzela khona wathi uHlembe uNkulunkulu akehlukani nempela kwaba njalo sithi isitabelelo samlandela onephunga yini nanamuhla uHlembe usenjalo akakehluleli usasilondolozile ngoba sasinazi ukuthi uNkulunkulu uyasithanda sasicabanga ukuthi uNkulunkulu akanandaba nathi mhlawumbe ufike ngesikhathi esinzima kulelizwe usanda ukuba abelungu bathathe nomhlaba wabantu sekukhona kubantu ukuthi uNkulunkulu akabathandi wafika-ke wasembesa lengubo emhlophe samlandela ukuhlupheka okuningi kwaphela phakathi kwabantu izinto eziningi ekwathiwa zenzeki zaqala zenzeka namhla-ke siswela ezokumbonga ingoma yekhulu ngama-80 inkosi ukuphakama kwentana ikhulu ngama-80 yisandinga asisa Arashia Sandinga
Amen.